Zenggo Videotron. DJ Ion and Frank. Yang punya Mandiri Alam. Bos gorengan. Argo. Ayo dong. Ketemu kakak orang sengaja, pandang-pandangan pandang pertama. Apa kian takdir sing kuasa, kakang sing dadi cinta pertama. Sebenarnya nyekelan naon. Bocah ganteng manis mesame, sopan tingkae lembut omongane, siji sing gawe senok bos gorengan. Wong sugi senok Bos Mandiri Alam, 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 Bos Mandiri Alam terus. Bos gorengan Bos Mandiri Alam luar biasa. Senok bahkan cuma beli di sawer, ya pasti didemani. Kakang sing sabar, sabar adini. Senok sukses, pasti siap dikawin. Bos gorengan, yang punya benua ilir. Wadon COD zaman si jini hati beli mungkin senok tegangnya nanti. Bos Mandiri Alam, bocah ganteng manis pesame, sopan tingkah omongan deh, bunga siji sing gawe senok ninde. Wong sugi senok temblangan, bocah ganteng manis mesame. Yang punya benua ilir kemana? Bos gorengan, Bos Mandiri Alam lagi. Bos Mandiri Alam, 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 Bos Mandiri Alam. Mama masih ada sebelah sini. Bapak, koyong deui. Koyong deui. Senok makan cuma penyanyi, beli di sawer, ya pasti didemani. Kakak sing sabar, sabar adini.
Silahkan kembali dulu.